Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, ndagushimiye wa munyamahirwe w'uyu munsi, Imana iguha umugisha. Itariki ya mbere y'ukwa kabiri rero, ndagushimiye, uri umunyamahirwe, kuba ugejeje kino gihe, hari benshi bapfuye. Ukwezi gushize uku kwa mbere hari abantu benshi bagupfuyemo. Rero kuba ugihumeka, kuba utari mu bitaro, kuba n'iyo kandi waba uri mu bitaro ufite amahirwe yo gukira, wumva urimo kugarura icyizere, ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ko yakurinze. Yakurinze za mpanuka, yakurinze bya bindi byose wagiye utambuka, yarakurinze. Yewe kumenya ko yakurinze uracyari muzima. Abantu ntabwo tujya duhereza agaciro impano y'ubuzima, ariko mu by'ukuri ubuzima ni impano ikomeye cyane Imana itanga. Ubuzima ni impano ikomeye Imana itanga. Rero wowe ubyuka ugasanga uri muzima, ugakora imirimo yawe ukaza gutaha, ejo ukongera ukabyuka ukumva nta bidasanzwe bindi byabaye. Iyo urwaye ukajya kwa muganga ukivuza bigakira, hari abantu bajyayo ku itariki ya mbere y'ukwa mbere, bakazarinda bageza ku itariki 31 y'ukwa 12 batarava kwa muganga. Ugatwita ukabyara, abandi bagenda ntibikunde. Ugatwara imodoka ukaza gutaha, ukwezi kugashira ukundi kukaza, nta kibazo. Ntugatekereze ko ari ibintu bisanzwe, kuko hari abo mujyana mu gitondo mwabyukanye mukakiriza hamwe imodoka zanyu, yagera mu nzira bakaguhamagara bakakubwira bati iri joro cyangwa irindi amanywa kanaka mwari muziranye yaraye muri morgue cyangwa yiriwe muri morgue. Rero ni iby'agaciro gakomeye. Nzakwibutsa impano y'ubuzima Imana iduha mpaka wumve ko uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe rero, uri uw'igikundiro cyinshi, ukwiriye kubahwa. Ukuri uri umukobwa mwiza, uri umugore mwiza, uri umugabo mwiza, uri umwana mwiza, uri munyamahirwe w'uyu munsi. Rero ngarutse kugusubizamo ibyiringiro, nkubwira ngo ubwire Imana yawe ngo ubwami bwawe buze. Erega iyo ubwami bw'Imana buje, ntago yatwemerera kugenda kubera ko iba izi neza ko tubitse ubwami bw'Imana mu buzima bwacu. Ubwami bw'Imana buze, ubwami bw'Imana butegeke muri twebwe. Uku kwezi cyangwa se uyu mwaka, turi mu mwaka wo kongera kubona umucyo w'Imana urabagirana mu buzima bwacu. Turi mu mwaka wo kuva mu kibaya tukazamuka tukajya ku musozi. Turi mu mwaka wo kubona ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu. Turi mu mwaka wo kubwira Imana ngo ubwami bwawe buze, buture muri twe. Noneho ubwo turi muri uyu mwaka wo kugira ngo ubwami bw'Imana buze mu buzima bwacu, wowe uri he se? Wowe uri uwande se? Ntabwo uri uw'Imana? Ubwami bwawe rero, ubwami bw'Imana nibuze mu buzima bwawe, ubwami bw'Imana nibuganze, ubwami bw'Imana nibutegeke, ubwami bw'Imana nibube muri wowe, imbere wowe. Ubwami bw'Imana nibube muri wowe. Kugendana n'Imana ntibisaba ibindi bintu, bisaba kuyemerera gutura muri wowe.
Kugira ngo ubwami bw'Imana bube mu buzima bwawe ntabwo bisaba izindi ngufu, birasaba ko ubwami bw'Imana buba mu buzima bwawe nyine. Birasaba ko wemerera ukabwira Imana ngo ndahari ku bwawe, ndahari ku bwawe, ndahari, ndahari kugukorera, ndahari kukuvugira, ndahari guhagararana nawe, ndahari mu imvura yaguye, ndahari izuba ryavuye, ndahari urushye, ndahari ntarushye, ndahari ndakwemereye korera muri njye. Bwira Imana ikorere mu buzima bwawe, niba ushaka ko ubwami bw'Imana buba muri wowe. Niba ushaka ko ubwami bw'Imana bukorera muri wowe, bwira Imana ibe mu buzima bwawe. Bwira Imana ikorere muri wowe. Ubwami bw'Imana rero nibukomeze bugwire. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri, ndakwifuriza ko Imana yongera gukorera mu buzima bwawe. Ndakwifuriza ko Imana yongera kugendana nawe. Ndakwifuriza ko Umwuka Wera yongera kukubaho iminsi yose yo kubaho kwawe. Ukwezi kwa kabiri, ndadekarara amahoro ku buzima bwawe. Ndadekarara amahoro ku muryango wawe. Ndadekarara imbaraga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndadekarara Mwami Imana yacu ubuzima bwiza ku buzima bwawe. Data, ndakwinginze abantu bawe bahica imitima yabo yifuza. Kura abantu bawe muri Egiputa. Ngaho ubwami bwawe nibuze Data. Ngaho tegekera mu mitima yabo. Baha amahoro, baha ubuzima, baha kongera kukubonaho umutabazi. Humura amaso y'ubwoko bwawe bwongere kubona imbere yawe. Bwongere kubona imbere yabo mu izina rya Yesu Kristo. Tanga amahoro Mwami wanjye. Reka ineza yawe n'ubwiza bwawe bimanukire ku itorero muri iki gihe mu bantu bawe. Kristo mwiza, abantu bawe bongere bahugukire gusenga. Abantu bawe bongere bahugukire kuba imbere y'amaso yawe. Abantu bawe bongere banyoterwe, bumve bafite inyota yo kumva ijwi ryawe uvuga. Abantu bawe bongere bagire inyota yo kumva ukorera muri bo. Abantu bawe bongere bagire inyota Mwami Imana yacu. Tabara abahungu bawe n'abakobwa bawe. Tabara itorero Data. Ukwezi kwa kabiri reka kuba ukwezi k'umugisha. Reka kuba ukwezi ko kongera kumviramo Imana mu buzima bwacu. Reka kuba ukwezi ko kongera Mwami kugaragara nk'Imana ku buzima bwacu. Reka kuba ukwezi Mwami ko kwagurirwa imbago zikigira hirya. Byaba mu kugukorera Data. Byaba Mwami Imana yacu Wera wa Isirayeli. Ndakwinginze kugira ngo imbabazi zawe n'ubwiza bwawe ari byo biganza. Ngaho tegeka kandi habwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Urakoze Mana yacu. Amen. Yego turashoje rino sengesho, ariko ndakubwira ngo ukwezi kwa kabiri kukubera ukwezi kwiza, kukubera imfura mu yandi mezi, kukubere ukumugisha wowe n'umuryango wawe n'igihugu cyawe n'itorero ryawe. Ni ukuri nimujya musenga ntimukibagirwe igihugu, ntimukibagirwe itorero, ntimukibagirwe gusengera Mwami, gusengera abami, gusengera abatwara Imana yaduhaye, gusengera abayobozi batuyobora, gusengera. Jya usengera ibintu byose. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Mukomeze mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Ndabakunda, mukomeze mugubwe neza mwese n'imiryango yanyu.